Утро понедельника продолжается. Марьяна Маренкова, Татьяна Матусевич. Всем еще раз доброе утро. Я напомню, что на календаре 21 июля. Вот знаете, сейчас у наших аграриев самый важный и ответственный период. Это уборочная кампания. А когда-то начиналась она с зажинок, которые именно 21 июля наши предки отмечали. Вот об этом древнейшем празднике мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии, художественным руководителем заслуженного коллектива Республики Беларусь, народного ансамбля белорусской песни «Терница» имени Иосифа Нестеровича, преподавателем кафедры народно-песенного творчества и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусства Павлом Юкновичем. Доброе утро. Доброе ранце, мои хорошие. Ну что ж, зажинки, традиции, которые открывают уборочную кампанию. Откуда вообще пошла эта традиция и почему именно 21 июля мы и наши предки этот день отмечали? Так гістарычна склалася, што на працягу жыцця нашыя продкі, у нашых продкаў залежала ад жніва шмат чаго, і гаспадарка, і іх жыццё, і таму нашыя продкі верылі, што гэта трэба падрыхтоўвацца, ушаноўваць перад зборам жніва, ушаноўваць і Богу маліцца, і духаў поля ушанаваць, і таксама на дажынкі падзякаваць Богу і падзякаваць, каб гэты ўраджай далей перадаваўся. Вось атрымалася такая структура: зажынкі, жніво, дажынкі. Гэта такая наша беларуская традыцыя. Чаму 21 ліпеня? Ну, ведаеце, гэта на сённяшні дзень, дзякуючы тэхналогіям аграрнай нашай магіі, так, мы можам збіраць ураджай и раней 21 да, ліпеня. начинается так? это все раньше. Да. А разумееце, што жнівень, ён на той жнівень. Усё ж таки нашыя продкі збіралі ў жніўні ўраджай. І гэта было вось літаральна перад Ільёй пачыналася, і далей вось. Илья, напомню, 2 августа. Другого, да, жнівня. Да, все верно. Ну, вось таким чином. Ну и климат, конечно, меняется тоже, конечно. Поэтому все. Тем больше, что ведаеце, что на Полесе, конечно, все будет раней, а на Поозерье все будет позднее, поспее. Да, ну, это был большой праздник для наших предков, да, они понимали, что продовольственная безопасность – это самое главное. Но как они, собственно, готовились к этому празднику? Возможно, были какие-то ритуалы специальные. Я знаю об одном. По-моему, в Беларуси делали специальную куклу такую, да? Так, лялечка, да, рыхтавалася лялечка, якую таксама выносили, это можно про гэта пазней сказать, выносили, калі уже першы сноп был зажаты, ее выносили и ставили, и на почку ставилася такая кучачка, туды клалася рэшта хлеба, гэта каб задобрыць духа поля, ну, крышачку ежы пакінуць. І лялечка туды ставілася. Вось. А наогул рыхтаваліся да зажынак наступным чынам. Гэта было свята, таму, тым больш вы ж ведаеце, што збіранне жыта гэта была чыста жаночая традыцыя. Гэта сёння у нас аграры мужчыны на камбайнах працуюць. А раньше тысячники это были женщины. А менавіта з сярпом, вось гэта марная праца, аднолькавая работа, гэта была чыста жаночая. Чем мужчины тогда занимались? Мужчыны адносілі гэтыя снапы і абмалоткай займаліся. Таму што ж псіхолагамі даказана, што вязаць, марная праца, аднолькавая, это только могуць пацянуць жанчыны. Мужчыны не справяцца з гэтым. І вось вы уявіце, раса спала, ты ж не будзеш па расе малаціць. Выходишь днем и починаешь под эту спеку одно и тое годин до самой ночи. Вот так, таким чином. Вы вот начали говорить, кстати, про первый сноп. Может быть, об этом продолжим, потому что я знаю, что когда его брали, его освещали в церкви, дома хранили. Что еще с ним делали? Жанчыны апраналіся ў святочныя строі, выходзіла першая жанчына, самая руплівая, самая працавітая, самая паважаная, яе называлі каралева поля. І она зажынала гэты першы сноп, і ён быў велізарны, яго свяцілі ў царкве, потым яго ставілі у чырвоны куток у хаце, у некаторай традыцыі яго ставілі ў хлеў, каб з жывёлай ўсё было добра. Так. З гэтага першага снапа крышачку зерні дабаўлялі ў стравы, якія будуць нагатаваны. Гэта хлеб, дзесьці які-то квас, кашкі і ўсё іншае. То есть это первый сноп не в твоем доме, а вообще, скажем так, на селе, в твоем городе? Конечно, потому что на зажынкі збіралася ўсё сяло. Гэта была такая аб'яднальная рэч у нашых славян. Усе аб'ядноўваліся менавіта гэтай справай. І вось гэты першы сноп, яго упрыгожвалі ў чырвоную хустку. Ну, вы ж таксама памятаеце, што каб гэтую тканіну раней было
пакрасіць, ну там ці красная хустка, ці зялёная, гэта ж натуральны колер, яго папробуй зрабі. І таму ён багата упрыгожваўся. Вось першы сноп, а потым жанчынкі наступныя жнеечкі першую паласу дажынаючы, меншыя снапочкі састаўлялі, вось як я уже сказаў, у такі гурточак, пакрывалі гэта ўсё рушніком, кавалак хлеба клалі і лялечку там пакідалі. Да, и лялечку, я знаю, что делали все деревни, да, собирались, пели песни. Это такая тоже была культурная толока, да? Да, культурная толока, ўсё верно. Ну, гэта аб'яднальная такая рэч. Вось, і абавязкова з першага снапочка, як я ўжо сказаў, зярняткі павінны былі, яго мешалі з папярэднім ураджаем крышачку, і вось таксама добавлялі ў ежу, якая будзе. А как долго длился этот период уборочный раньше у нас? Зажынкі доўжыліся яны літаральна адзін дзень, гэта абрадавая дзея. Дарэчы, калі людзі прыходзілі на поле, ёсць разныя традыцыі, дзесьці рэшту ежы, астаткі ежы, калі на поле паснедалі, падкідывалі ўверх, каб духі поля гэта ўбачылі, што мы вам тут пакідаем. Некаторая лакальная традыцыя, памятаеце, мы з вами на каляды размаўлялі пра самая свяшчэнная жывёліна, якая ў нас на Беларусі ёсць. Гэта каза. І казу таксама маглі, у некаторых раёнах прывозілі на поле і заваявалі ей бараду. Калі па краіне пасля гразы едзеце і бачыце, жыта кручанае, ляжыць, і вось нашыя продкі верылі, калі казе бараду завязаць у касічку, то жыта не пакруціць. То есть стихия не повредит урожай, да? Да. Ой, как интересно. Главное было найти эту козу. Хорошо, но были же еще какие-то песни, пляски, вот помимо того, что вы нам Ну і рассказали? калі зажынаўся першы сноп, ці калі жнеечкі выходзілі, спявалі песні кшталту, вось, каб была пагода, што ў нас будзе... Няхай будзе пагодачка, няхай будзе пагодачка. И нам тоже это актуально сейчас. Работачка, хай спорыцца работачка, пагодачка качаецца, праца пачынаецца, і як дажнеце гэтую самую паласу, то там у канцы бочку мёду знойдзеце. Ну, Вот вось так у вот. таким Но чынам. мы знаем, что еще в конце дня вот этих зажинок делался обязательно праздничный ужин, Да. на котором собирались все семьи. Какую еду нужно было есть? Ну, абавязкова для ўшанавання таго, што гэта ўсё ж такі жыта, абавязкова пёкся свежы хлеб з гэтым ураджаем з першага снапа і са старым. Абавязкова гэта быў хлеб, гэта былі кашы розныя, і абавязкова ж, канешне, што-то кшталту кваса, піва, абавязкова ўсё, што звязана з хлебам. Ну, вось такім чынам і ладзілі песні, танчылі, таму што ўжо пасля зажынак, пасля гэтай абрадавай дзеі, калі вы уже і памаліліся, і духу поля уже падзякавалі, каб толькі быў ураджай, пачынаецца марная праца ў поле. Вот так. Ну, вот что интересно, ведь этот обряд и сейчас актуален, а вот конкретно вашему коллективу приходилось ли принимать участие в празднике? Да, на зажынкі запрашалі, але сённяшняе не так праходзіць, канешне. Тэхніка ў полі, святар асвяціў тэхніку ў полі, жанчынкі зажалі гэтыя першы сноп, падарылі яго гаспадару, і ансамбль «Церніца» спявае штосьці пра хлеб, штосьці пра гаспадара. Ну, гэта могуць быць і народныя песні, і аўтарскія, розніцы не мае. Ну, вось такім чынам запрашаюць, канешне, запрашаюць. То есть те песни, те ритуалы, которые нам подарят хороший урожай, да? Да, все верно, все верно. Так, Да, спасибо большое, что Нема пришли и за что. рассказали нам. Как всегда, не хватает много времени, чтобы узнать о всех традициях, ритуалах. Мы напомним, у нас в гостях был художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь, народного ансамбля белорусской песни «Терница» имени Иосифа Нестеровича, преподаватель кафедры народно-песенного творчества и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусства Павел Юхнович.